لاورز تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دست پیک ده گرنگترین سرنوچه لباجار قامشلوی رجافای کردستان انجمن خوجهی انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه جیوینک لدارخست و مجار رخصتنی گوتو بیش کرن سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه قدغه کرنا کار کردستان 24 جالی پی دیو شرمزار کرد ترکیه دبیجه اگر امریکا سوزن خوا درباره حرم آرام بجه نینن او پلان خوا بجه بینن لباجار عزازی در دور حلب تقینک بهز رودا و زیان جانی و مادی هاتن تومار کرن دوباره سلاف لباجار قامشلو یروج آوای کردستان ایرو دان سبه سروکن انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه جوینک خوا لدارخست جوین به آمدابونا نویزگاه کاروباین انجمن خوجهی به ریوچو هروهات ده جوینه ده کار و چالاکین انجمن خوجهی هاته گنگشه کرن و تکزیل سر زیده کرنا کار وان انجمنان دناوا گل ده هاته کرن جوات الله جواتك يعني اعتيادي حرمك مقبولين تيلي وضعي مجالس بحثك شي نشاطات بيرابوني شي وكاري بديش واناتين شبكين مناقشه وضعي اعضاء ودر وضعي سياسي يعني فهمتي شغله دين حوالي بقوم مناقشه لكن وراسي اما هذا الواسطه بدي اعلام اسامه راسي كار جروزا خاصه دوائي نماسيك نشاطك مكسك ويا برجع كرين خوارج جي تسمينه وجي راجنا مناصرين مسامه تمام وشادي راجنا خد اخر برسل وهي بكرين نشاطي بدوام كرتن بنا سنو بجي ما بجاسه مقارب الادوات شركه تم بدات الجماهيري ومبدئيا السنه دوام مقرر ان شاء الله لقارب بالنسبه ترکیه دبیجه اگر امریکا سوزن خوا درباره حرم آرام لرجالات چم فرات بجه نینه دوی دمه ده پلان وی ین بی و سی هنه اوی بکار بینن. تبي دەست بێکردنا قۆناغا یەکەم ژێرە کەفتنا تورکی ئەمریکی ئەنقەرە دەبێژە ئەمە کۆرێ کەفتنێن من بە جوورە قایل خۆ ناکەم ئەگەر ئەمریکا سۆزên xwe derbarê devera ewleh li rojhilatê Feratê bicî neanî wê demê planên wê yên bî û sî hene ew ê bikarbîne. Xelûsî Akar wezîrê beravaniyê Tirkiya roja sêşemê eşkere kir planên Tirkiya li şûna egera nepapendiya Amerîka dê cîbcîkirina soz û rêkeftina Tirkî Amerîkî derbarî devera aram li rojhilatê Feratê hene. Ankara dikare her tiştê pêwîst bi wê deverê bi tena xwe cîbcî bike
پلانên wê yên bî hene û Tirkiye amade ye bikarbîne. Akar serbar kir ku Tirkiye ezmûna xwe derbarê sozên Amerîka li min bi cure qayê ji bîr nekiriye û ji ber wê yekê Tirkiye bi hûrgulî û ji nêzik ve pabendiya Amerîka di cîbcîkirina sozên Amerîkî derbarê devera ewleh dişopîne û Tirkiye razî nabe eger Amerîka li ser hemî hûrgulî û zanyariyên jê Tirkiye re hatî pêşkêşkirin nerawesta û cîbcî neke. Di heman derbarê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye jî beriya çend rojan ragihand ku ew ê di civînên Komelaya Giştî ya netewên Yekgirtî de di dawiya meha niha de li gel hevşanê xwe yê Amerîkî Donald Trump ragihandina devera ewleh li Bakurê Sûriya ango Rojhilatê Feratê gengeşe bike û got ku beriyan hajî wî bi Trump re lêser paniya wê deverê bi 20 mîlan rê keftiye. Ew yek di navbera berpirsên leşkeriyên Tirkiye û Amerîka de hate gengeşekirin. Lê aliyê Amerîkî daxwaza kêmkirina wê panbûnê kiriye. Ew Trump re careke dî bicive û careke din vê xalê gotûbêj bike. Ankara û Washington gihiştin rêkeftinekê bi avakirina devera ewleh li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiyeyê re. Navenda operasyonên hevbeş ya Tirkî-Amerîkî wek destpêkirina qonaxa yekem ji rêkeftinê çekdarên YPG ji hin deverên sînorî wek serêkaniyê vekşiyan. Geşteka asmanî Tirkî jî di ser devera ewleh hat encamdan. Lê hîn jî nezelalî û rêkeftina dawî derbarê rûberê devera ewleh û çawaniya birêvebirina wê hêzên ku li wê deverê bimînin berpirsayetiya wê bikin hin xalên din hene bi temamî li ser nehatiye rêkeftin. Hîn jî metirsiyên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê eger bicîkirina penaberên Sûriyeyên li Tirkiye dimînin ji dever û parêzgehên din yên Sûriye li wê devera çaverêkirî wek guhertineke demografî heye. Ew yek ji aliyê Encumena Niştimaniya Kurdî NKSê ve hat ragihandin û geştek danûstandinan jî bi hejmarek welatên zîlhêz re wek Amerîka, Rûsya, Almanya encam da. Lê garantiya wê bi awayekî ciddî û eşkere hîn nehatiye ragihandin. Belê temaşevan hêja li ser vê mijareyê zêberê xwe bidin mêvanê xwe Birêz Elî İbrahîm endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye her wiha serokê Encumena Xwecehî ya Kobanî ya Encumena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê dem baş Birêz Elî. Birêz Elî beriya du rojan serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan behsa planên alternatîv planên bedîl dikir. Niha jî îro jî xulûsiyeka behsa wê planê derbarê navçeya Aran dike. Ew plana B ya C ya ku Tirkiye behs dike çi ye gelo? Belê zor spas berî her çitî silav rêz ji bo we û ji bo guhdarên arkê. Min ez bêjim plana A, B yanî tê wê manê ku Tirkiye hinekî nezelaliya proje Amerîkî beramber wan heye ya di diyan Tirkiye hinek metirsiyên Tirkiye li ser vê projê li ser devera aram ku wekû min jê lê bê yanî ku Amerîkanan dîsa tenê wexta mesela katê bê ya wextê bixwin. Lê ez di bawerim yanî tevî vî hawî jî tiştek li derve îrada Amerîkî çê nabe, tiştek li derve tefahuma Amerîkî çê nabe. Tenê ez bawerim ev daxuyanîn ku vê dawiyê jî bi rengekî fermî ji Tirkiye têne de gotin li ser devê berdevkên Tirkiye serokkomarê Tirkiye tê gotin tenê ji bo yanî ji bo rakişandina Amerîkanan yanî em dikar Erebî dibêjin wekû şed cezre yanî ji wê re bi çi rengî yanî em dikarin bêjin yanî Tirkiye dixwaze hewlên dawî yanî bidê li ser ku çawa Amerîkanan bîtir dikarin bin Tirkan derbasî nevê mentiqê bikin rola ya esasî ya Tirkan be nav vê mentika aram da. Lê di baweriya me da yanî Tirk nikarin bi tenê tiştekî li vê deverê bikin devera aram Tirk em bêjin bi tenê. Birêz Elî dest yanî gefên xwe nehatine rawestandin. Gefên Tirkiye tevî ku rekeftina dawiyê dema ku hatiye imzakirin di pêncî heyvê de heyvaborî navbera Tirkiye û Amerîka de yani di wê demê de wekû li hevhatinek hebû. Lê di vê dema dawî de dest dîsa careke din dest bi gefên xwe kirine. Hevhatina Tirkiye û Amerîkî heye yani li ser devera aram ew proje Amerîkî ya Tirkî heye beramber vê mentiqê mişkilet di tetbîqê de yani mişkilet di divarê pratikê de wê çawa ew bibe wekû Ereb bêjin şeytan tek menfî tefasîl yani tefasîlên vê itîfaqê wê çi bine wê çendî wê dikan bine hinekî yani tesrîhê li ser mîdya jî têne gotin tenê ji bo şari'ê tenê ji bo xelkê xwe ne ji bo xelkê xwe razî bikin di baweriya min da lê Amerîkanan û Tirkan li ser devera aram gihişne itîfaqekê ew itîfaqa jî heta niha çiştên
يعني نهيني هندر في بروجي دا لتشتين هنا اشكره ام دكان بيجن او دوريات امريكي ال سر سينور 5 كيلومتر حياه دورنا جهه حياه 14 كيلومتر دشي افا تشتين كو بلا بونا للدرواي في اتفاق امريكي يا تركي از باورناكم تشتكيدين روبده ترکیه دخوازه بشتینه دخوازه برانبر امریکانان بشتینه برکو دخوازه و پروژه بزو هره سری مترسیه وان کو افتشتا تن امریکی مثلا وقتی بد وقت بخوازن وقتی بخون مثلا تطبیق تنبه یعنی میدیا ترکی یعنی به آشکاره دبیجه مترسیه مهیا کو امریکانان جاره کدین و کو اتفاقیه ممجل مبک باشه برز علي يعني او تطبيق كوتنها بحث ديكي او جيبجي كرن او كانجي تكفواري جيبجي كرن ده يعني هري مقارام وورا دامزاندون افكرن شاندکی امریکی شاندکی سربازی امریکی هات ترکیه لباجار اورفا لشانی اورفا پیا بو و دا که ای سربازی چکرنی یا که دانستاندنش بوی الودره چچبه هر وهاجی يعني هيئتك مشترك يعني اوج الانقره يا امريكي ويا تركي اوج دانستاندن السرو دوريدك اللي هما كاده وقت تنقاج بوي ديار بيجي كنجي و اوا تمام بي كنجي خطا الف دست بي بكنه تاني مترسين تركي كونو امريكانان وقت دخون يعني دمه درج دكن مترسيا وانا كونو امريكانان بروجا جدين لبيشوان هبه تاني مزبا مثلا ليستوكك بي يعني تكتيكك بي برانبر تركيا كرب يعني و به آشتیانه ورا آواکرن اپراسیون لشکری و تونبن دباوریا مداجی دور دوری اوک دوری شرکی کت کو اوجید قازنجا ملت و دوره ده ملت کرد به تایبت و ملت و دوره ده مینن کو شرک و دوره نبو یعنی وکو ترکان دگوت یعنی و شرکی و دوره چه به اما به شر در باس و دوره ببینن نرین آمده او شر دور بو اوجید قازنجین او خلکین کو دو دوره دهنه جرگدین خلک کوچبر نابه جرگدین خلک مالو زمین خنات هرکینی دبر جوانگی وی خلکی ده لید باوری مدال در وی تفاهم امریکی و ترکی نه معقوله نه امریکانان در کبر در وی تفاهم و نه ترکی تنوی شداندن به هر دیجی دسته هفته بشتین یعنی سروی اوی کار بیتر کارمن چه ببین یعنی بیتر کارمن حسات خواج و پروژه بیتر تدا ببین او داخویان ترکی تنه و واته دروی و برواجی و من از وکو کس نباورم و ترکیه در که دروی تفاهم امریکی ترکیه اجبر کل دری هان الادلبه يعني الدورة أدلبه والدورة رجلات كم فرات له درجي يعني لمحافظة النافند أم بيجن الأدلبه أو تكيري من روسان ندوي وخشية ده كو جارة قديم تكيري خب أمريكا رجي بيس بكي إمد باوري مدوي تفاهم وانو أمريكانو بيچه سيريا لنا بلكي نجور ترك دخازن نجور أو تشتين كو ترك هذين وان السرفي دوري هبون كو أو ندا سهلة داريا یا مطلق او نابن هر چشت او نابن بلکه بیا ترکی نبه به ویرنگی نچه سری لی حتما و اتفاقیه که ترکی امریکی برانبر و دوره هبه امریکانان به حلیف خوی استراتژی به حلیف خوی ام بجنی منطقه او قاصال بیروکی نمعقوله یعنی بجاره که در که در وایوه و الباوریا مد ند برجاندی ترکی دجی کو ترکی به چوتی امریکا یعنی دولت که زلهزه لدنیا به چوتی و بزیوره به چوتی و حرکت که بکل و دوره او جنا که برجاندی ترکی تنه او تشتانات تنه و واته یعنی عجلبونا و پروژه عجلبونا و پروتکل عجلبونا و اتفاقیه امریکی و ترکی مترسیا وانج و مسئله باش برز علي بحثا هزن خوجهي لشونا بير يانجي قصده تينا كرن او هز وكيبن تباوريا ماذا يعني ياكو امد بيجن ياكو انجمان الاجتماعيه كردي بيجي ياكو هر وها يعني الهر دركه كو امبيرا رونشتنا الهر دركه كو ما ديتن كرنا ما فاغوت دبي دفرج خلق دفره وري ريفابر برن يعني ريفابريا دفره خلق دفره بي يعني كسكي بياني دفره داتنا بي انجمان الاجتماعيه كردي نيرينا كيوان هيا كو خلق دفره و یادینجی پیشمرگین روز یعنی خلک وی دورنه اونا جی وگرن دکار ببین خلک وی دورجی هزا که چه که اونا برگیری لوی بکن به وی رنگی نرین انجمن اجتماعی کردیه لی و امریکا برسه خال بروی چه به حیانها نزلالیا قد ویدا هیا و امریکا کا او هزا آک برگیری لوی بکیک و کی بنا و چه رنگی بنا حتی آنها نزلالیا که يعني رولا وكو انا كسي يعني جي بدا كسي باش سركا جي انا كسي
وê di wê herêmê da hebe hûn kar li ser wê yekê dikin. بله بله یعنی انجمن نشمانی کردی هر وها پدک سه پارتی انجمن نشمانی کردی نه بله. ده آرامی ده یعنی ام هیزکن کنه دسته و هیزه یعنی دسته من نبخونا کسیه ام ده شر سوری ده تجاری یعنی ام نتوان باره کسی نه برانبر کسی ام نتوان بارن ده باوری ام ده انجمن نشمانی کردی ده پیش روجه ده و ده رولگی خواهی گرینگ هبه ده ده ورده لی ده ته حتی نه دور و چوارونی یعنی و پروژه چوارونی یعنی گاورون حتمی انجمن اجتماعی کردی رولگی خواه به ویده ورده باشه برز ابراهیم برو سرکرده انا کسی ده جمال پارا پدکه راگهاند کو پیشمرگین روش براگهاندن هرم آرام و وگران روش آوای کرسانه او پروسه وگراندن و چوابه از باورم یعنی که ابراهیم تشتکی انجمن اجتماعی کردی که هر دم دبیجه اوجی دبیجه یعنی دور آرام مخواستیه یعنی شاند انجمن اجتماعی کردی یه پیوندی در و که ابراهیم که کامیران بون اول امریکا بون داخازی وان اف چشتا بو که پیشمرگی روج رولا خال و دور بریزن دور آرام بریزن او یجید سکنه سروار پراتیکل سروار تطبیقی که چاوا تطبیق ببه یعنی به کاتین دیجین و دوره دهانه امجبیر نکن یعنی عرب جهانه گلو عرب بچرنگی به سازین لشکری سازین استخباراتی امنی و بچرنگی بین امریکانان و پروژه و برابر و چیه دباوری مد انجمن نشمانی کردی و پیشمرگی روجی یعنی و رولا خواهبنه دانستاندن و درباره هزن پیشمرگین روش به ترکیه را هیا جبرکو رولا ویا سرکه دوی هرمه دا وی هبه بله یعنی اما شاندن انجمن اجتماعی کردی چه شاندن پیوندی در وای انجمن اجتماعی کردی به چه تمثیل آمه در رکبری سوری دابه ده هماهنگی سوری دابه وکو جیگرین سروک یه هماهنگی سوری ائتلاف سوری جمع انجمن اجتماعی کردی ویجی پیوندی وی به ترکارا لسر و مسئله هنه لمجار تنی از بجم لجیا کی دسکنه مجار سرکه لجم امریکانان دسکنه لسر عرضه امریکانان کانون بریاره بدن و بچرنگی اف هزا در باس به بچرنگی و بشداری بکی ده باوری مدا یعنی دوره یا سرکه یا امریکانان دکانون وردا بریاره بدن گلو چاوا واهزا در باس به چاوا سر عرضه بگیره حتما داینو استاندرین ما ام وکو انجمن اجتماعی کردی وکو پارتی دموکراتی کردستان ام به ترکیه را دریا ائتلاف سوری را پیوندی ما به ترکیه را هنه و ام به نه به شکلی که نهینی رو دنن ام شکلی که آشکاره رو دنن داینو استاندرین سر به پروژه دیگه بلکو پروژه دور آرام نقابه ترکیه و نقابه امریکا تا چوبویه تشتکی این آشکاره چنابی هم خواهی وشیرن چنابی هم پاشتا بکشینین یعنی جوه مسئله ما داینو استاندرین کریه هر وها کسی یعنی بشدارن ده اپوزیسیون دا پیوندی وان ترکارا داینو استاندرین سروی کرنه سروی باشه بحثا رهبریه که نو تکرن او یک ده د یان جی پیر در راپورتا سیاسی یا پدکسی یا پارتی وجی هاتا اشکره کرن او رهبری و چابه رولا و یان جی رولا کردان بگشتی و چابه هونه به پیدره هماهنگ بن هونه چاوا رولا خواد و رهبری ده ببینن امت باوریا مدا باوریا پارتی دموکراتی کردستان سوریا دا هر وحد باوریا انجمن اجتماعی کردی سوریا دا کو خلکین دوره یعنی حیا کو پیدا بجی تپ مشکل ما تننه کره و بریاکش مهمیان پیک به خلکین و دوره بن خلکی دوره آرام بن خلکی کردستان سوریا بن کو ام دکان ره و بریا که هفباش به هفدرا چیکنش بوی کو ام و مرحله به هفدرا درباس کن باوریا مدا هر کسی کی کو دوره دا لوی دوره کره و دوره دکان درباسی نوه و بریه ببین خاطر دا ببینه لی نوی واته کو کس نل دروایی و منطقه دروایی و دوره دکان من و بریه بره و ببین ایما وکو انجمن اجتماعی کردی اف دیتنا مجری و بریا پیش روزی را مج امریکا را گوتیه هر دره کی کو جهت کی دولی کو مدیتیه من یری نخوا گوتیه ما گوتیه دوی خلکین و دوره بره و ببین کرن و دوره بره و ببین او خلکا کی به باوریا من مشکلات نه باشه خلک سوری بن خلک و دوره بن یعنی خلک جدید دوی مرج دوی ج وی هرمی بن دا کو بره بن باشه برز علی پرسامنیا داوی او یعنی هن عالی رشبین جنافچه آرام دبینن کو پروسه کنو ج گوهرتنا دموگرافیا هرمین کردیه اون چوا ویکن دبینن و شروع دکن
تشتكو ام دكان بين الزمان ام دكان سراس بكن شاند مي اكو شوي امريكا بامريكان را يعني وش كادن فرمي كرن امريكان اوا دور دابو دغوت بو تنه وغيره پنابرين سوري هر کسك جبوي دبر اخويا يعني خلق ام وكو نمونه يعني خلق دبر يعني ادلب نكونه به دبر و روني خلق دبر كدي نكونه درباسين دبر و به تنه او پنابرين اكو في دبرنه اكو في منطقه آرام دكان وغيرن او جيب برنجكي يعني نبرنجكي اجباري كو وغيرن برنجكي طوعي وغيرن يعني تجاري دبي كسك وان نچار نكي برازيلبونا خو وغيره في دبره د باوريا مدا او تشتين مترسين كو لسر ميديا تينا قوتن او مترسين هانا كو د ذهنيات مدا هي هگر بوي رنگي به هگر خلق کی دورا دين درباسي ناوي دبره نبه او تغيير ديموغرافيا كو ام جيد ترسن دور دبه اف گارانتین امریکانان کو شاندا ا پیوندین در و یا انجمن الاجتماعی کردی را دابو کو انو خلق کی در و دور آرام و درباسی نو دور نبه بتنی کوریدور که اشتی تنه یا دین یجبه گیریم ترجی خلق حتی خلق و دورجی و برنگ کی اجباری درباسی نو دور نبه و نگره یعنی و برنگ کی طوعی به یعنی و وگره و دوره امد باوری مد اگر وصابه تغییر دموگرافی مترسی لسر دوره و نبه گلک سپاس برز علی ابراهیم اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه هروها سروک انجمن خوجهی یا کوبانی یا انکسی گلک سپاس بو بشتر بوناته ولات امریکا دست به پروژه جدا کرنا چکدارن قصد جه پیده لروجاوای کردستان کریه و او پروژه هدی دکوه واره جیبجی کرنه ده امریکا ولات هریز الهز نها جعالی سیاسی و لشکری و لجیهانه که هزو آلی سیاسی مینا برکن شطرنج لگور برجواندین خواه لسر برفرهیا جیهانه دوگهره و کاغذن سرکفتنه گرنه ده دست خوده چه دریا لحف گرنه لسر ماسه و چین لبن ماسه یک جی پروژن روشلاتاناوین یا نوجی اوه کاری که امریکا و هنولاتن دی یم به هز هول ددن بجه بکن پرچاکرنکه نو دوان ولاتن که لسر وی نخشه هنه وکه بردوامی جوان پروژه نوره ین روشلاتاناوین تنکرن اوه گنجاو کرن روشا سوریه لگن لوان گوهرتنان هر لسوریه جی نها گلک آلین اکتیو هنه جوان جی روسیه و ایران و ترکیه و امریکا سرباریوان ولاتن جدور و رولکه دبینن تا سودکه جزویه سربردای جبرجواندیان را لسوریه ورگرن امریکا لسوریه بریا هفپیمانی ناو دولتی یا کو سرکردایتی آوی دیکه شر داعش کر تا داوی بنگهن وری خستنا تروریستی بکمترین زیان جانی دناب هیزن خوده لسر خاکه کو جبو و یکی چکدارن حسده آنکو چکدارن سوریا دموکراتیک کو چکدارن یپگه و یپجه بشه سرکنه جوه هیزا چکداری بکار آنی جبو شر بجایی و زیان جانی ین هری مزن دنابوان چکداران درودا ین کو تولی و هیزه بونه تا دورین دبون کنترول داعش ده هاتن رزگار کرن و پشتره چارانویساوان دوران ما سربردایی و نجیگیر و اگرا وگراوان جبو هم بیزار جیمجی لداره. امریکا لروشلاتی چمی فراتی حول دیده حسده جپیده جدا بکه و دهن خالان ده دست بوی جدا کرنی کریه مینا ریوبریا آبوری و دانا موچیان. موچین چکدارن به سرپیده و که نزدیکی 90,000 لیره سوریه آنکو نزدیکی 150 دلار امریکیه. لی ماهانه هر چکداره که قصده بهتری 100,000 لیره سوریه آنکو نزدیکی 200 دلار امریکی. 95 صدی چکدارن یه پگی کردن برواجی چکدارن قصده ینکو هیزه کتبلیه و جو کرد و عربان. تنه موچین مالباتن شهیدان جی جدایه دنابرا چکدارن دبن ریوبریا پیده ده و ین قصده ین پشتوان کریج آلیه امریکا و که مهانه مالباتن شهیدان جی ین قصده جمهانه مالباتن شهیدن یه پگه و یه پجه بهتره. صدیقه روزنامه‌وان کردستان سوریه قدغه کرنا کار کانال کردستان 24 لروجاوای کردستان جالی ریوبریا پیده و بتوندی شرمزار دکه و دبیجه او یک ارمانج کرنا راگهاندنا کردیه. سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه قدغه کرنا کار کانال کردستان 24 لروجاوای کردستان جالی ریوبریا پیده و بتوندی شرمزار دکه و دبیجه او یک ارمانج کرنا راگهاندنا کردیه.
Di daxuyaniyekê de Encûmena Sendîkaya Rojnamavane Kurdistan Sûriya got kohîn rêveberiya PYD astangiyan ji karê ragihandin û rojnamavaniyê re li Rojavayê Kurdistanê encam dide ku bi vê yekê berûvajiyê prensîpên azadiya karê rojnamavanî û prensîpên dîmokratiyê derdikeve. Ev yek jî ne cara yekê ye ku rêveberiya PYD destgehna ragihandinê yên Kurdî digire û rojnamavanên Kurd sergond dike. Di daxuyaniya sendîkayê de hatiye ku rêveberiya PYD rêzê lê yasayên ragihandinê ku ew bi xwe derdixe nagire, pabendiyê bi belgeyên navdewletî derbarê azadiya rojnamageriyê û ragihandinê nake. Her wiha kiryarên ku dike nakevin xizmeta hêvî û dîtinên gelê Kurd û neşteciyên Rojavayê Kurdistanê de. Erê di wê daxuyaniyê de Encûmena Sendîkayê qedexekirina karê Kanala Kurdistan 24 li Rojavayê Kurdistanê bi tundî şermezar kir û bang li rêveberiya PYD kir ku ji van biryarên xwe vegere û dev ji şopandin û astengkirina karê rojnamavanan berde. Her wiha sendîkayê hevxemî û piştevaniya xwe ji bo kadir û Dezgeha Kurdistan 24 li Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê nîşan da. Ji dema ku PYD deselatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejima Esed wergirtiye bi dehan bin pêkirin li dijî ragihandkar û medyakarên Kurd encam dane. Ew jî di dema ku di heman demê de ku bi dehan medyakarên rejima Esed li herêmên Rojavayê Kurdistanê bi serbestî karê xwe dikin. Ku rejima Esed desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ra destî PYD kiriye û PYD dest bi encamdana binpêkirinan li dijî tevahiya Çîn û twêjên Rojavayê Kurdistanê yên Kurd kir. Di serî de dest bi binpêkirinan li dijî ragihandkar û medyakarên Kurd kir. Ew jî di demê ku bi dehan medyakarên rejima Esed li navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi serbestî karê ragihandinê dikin. Arkê binpêkirinên PYD li dijî medyakarên Kurd belgekirine. Roja 19 heyva 11 2012 çekdarên PYD ragihandkar Hozan Abdulhelîm Ebûzeyd li serê kaniyê teror kir. Roja 18 heyva çaran 2014 çekdarên PYD Pêşawa Behlewî peyamnêrê Kenala Rûdaw û Rod İbrahîm peyamnêrê Kenala Orient desteserkirin û ew ji Rojavayê Kurdistanê derxistin ango nefî kirin. Roja 26 heyva 12 2015 çekdarên PYD Ferîdon Quço peyamnêrê Yekîtî Midya li Amûdê binçav kirin. Roja 22 heyva 12 2015 çekdarên PYD Amir Murad rêveberê beşê nivîsîn ango tehrîra îzgeha Hêvî FM li Qamişlo binçav kirin. Roja 4 heyva yekê 2016 li bajarê Dirbêsiyê Cengîn Elîko peyamnêrê Yekîtî Midya rastî lêdan û eşkenceyê ji aliyê çekdarên PYD ve hat. Roja 16 heyva Sîyan 2016 Esayişa PYD Mesûd İsa Hemdî peyamnêrê malpera Yekîtî Midya ji mala wî li gundê xeznamezin ya ser tirbesipiyê vegirtin. Roja 11 heyva çaran 2016 li bajarê Dêrikê Ronî Mihemed Bikçî peyamnêrê malpera Yekîtî Midya ji aliyê çekdarên PYD ve hate binçavkirin û rastî eşkenceyê hat. Roja 27 heyva çaran 2016 çekdarên rûnixumandiyên bi ser PYD ve rêveberê kargeriyê radyoya Arta FM Mihemed Safqan bo dema yek saetê revandin û gefa çewtandina avahiya radyo Arta lê xwarin. Azad Cemkarî peyamnêrê Rûdaw li devera Girkêlegê û Dêrikê beriya 2 salan ji aliyê çekdarên PYD ve hate girtin. Roja 21 heyva 5 2016 çekdarên rûnixumandiyên bi ser PYD ve peyamnêrê Radyo Welat FM û Husên Mehmûd Îsîno berpirsiyarê kovara welat li bajarê Dirbêsiyê binçav kirin. Ji roja 11 heta 15 heyva 8 2018 Esayişa PYD herek ji Qadir Egîd sernivîserê Rojnameya Bûyer Durovan Çetop peyamnêrê Kenala Kurdistan 24 Hozan Xuşo wênegirê Kenala Esmaniya Kurdistan 24 Rewan Egîd wênegirê malpera Adarê Prês û radyoya Wen FM û Cudî Çiya wênegirê radyoya Welat FM dema ku romala merasîma bixakispartina şehîdekî leşkerê roj li bajarê Qamişlo romal dikirin girtin. Roja 15 heyva 8 2016 Esayişa PYD Pîroz Brîk sernivîserê kovara şar xistine zindana tekane de û alavên kovarê desteserkirin ew jî dema ku li bajarê Dêrikê romala xwe nîşandaneke li dijî PYD dikir. Roja 15 heyva 8 2016 Esayişa PYD peyamnêrê Yekîtî Midya Alan Selîm Ehmed li bajarê Qamişlo binçav kirin. Roja 16 heyva 8 2016 Esayişa PYD Berzan Şêx Mûs rojnamavan di malpera Yekîtî Midya girtin. Roja 18 heyva nehan 2016 çekdarên PYD peyamnêrê Kenala Ark İsmaîl Elî li bajarê Dêrikê girtin û amirên taybet bi karê peyamnêriyê desteserkirin. Roja 22 heyva nehan 2016 çekdarên PYD rêgirî li Rengînşer û peyamnêra Rûdaw kirin û nehêştin ew derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe.
روژا 22 هیوا 11 2016 پیامنێرê رادیویا وڵاتی FM سەردارداری ڕاستی ئەشکەنجەیە لەسەر دەستێ چەکدارن ڕوونخۆمادیم سەر پەیەدێڤە هات و ڕۆژا پاشتر لە نێزیکی گوندێ ئەلخەمائل کۆ 20 کیلۆمتریان ji bajarê Hesekê dûre hate dîtin. Roja 13 heyva pêncan 2017 çekdarên PYD Berzan Hesên peyamnêrê Arkê li bajarê Girkê Legevên çavkirin. Roja 22 heyva dehan 2018 çekdarên PYD Ehmed Sofî peyamnêrê Ark TV li Derikê girtin. انجمنا نیشتیمانی یا کردی لسوریه انکسه جبو بجیانین و چسباندنا مافی گل کرد 26 جوتمها سال 2011 جالی پارتی تفگر و کسایاتی سربخه و هات دامزراندن. انکسه جدسپیکا شورشا سوریه بو بشک جتفگر خوبشاندان هلوشاندنا رژیما سوریه با آلا رنگین بجداری ده خوبشاندان آشتیانه ده کرد. ده دانستاندنین دیتنا چاره که جه سوریه را ده جنیف ده بشداره بانگا مافی نتوی جه گل کرد را دخوازه دبر مافی گل کرد ده کارو تکوشین و خباته دکه هزین خواه بناوی پیشمرگین لشکر روش هنه ده هریما کورستان راهینان خواه دبینن او هز دشر روبروبونا داعش ده بشدار کرد برخودان و خوراگریه که به هم پا تومار کرد بدهان فکروان دبرخاک کردستان ودان بدهان جه اندام نوی جه آلی پید و رژیم و هاتنه رواندن بشک جی شهید بونه هروها بشک جی هاتنه سرگون کرن و جوالیت هاتنه درخستن تانها هجمارک جه اندام و آلیگرین انکسه ده زندان پید دنه تبیوه که انکسه هردم لسر رودانا شرکی براکوژیه خو پراست به گلک گرین دیپلماسی رادبه لو ما جعالی نافدولتی و دان په هاتیه کرن گلو تو کار انجمن نیشتیمانی یا کردی لسوریه و رول و باندورا و چاوا دبینی روزنامه کردستان کجالی راکاندن نافندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و تی برهف کرن به هجمار خویا 615 بش عربی و هجمارا 156 بش کردی درکتیه و گشتیه بر دست خویناران. روزنامه کردستان کجالی راکاندن نافندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه تی برهف کرن به هجمارا خویا 615 بش عربی هجمارا 156 بش کردی روژای که ماه ایلونا 2019 درکت و گشتیه بر دست خویناران. گوتارا دسپیکی روزنامه کوبناوی کردو پیش هاتین چاره سریه لسوریه سرباری داخویانیا انکسه کودجوینا 23 ماه هشتان درخستیه دبن سرناوی انجمن نیشتیمانیا کردی لسوریه داخوازارا دستکرناره و بریا دفره افرینا روژاوای کردستانه جه خودانه ویره دابین کرنا پاراستنکانا دولتی جیره دکه شرمزار کرنا انکسه که تو باران کرنا ادلبه لسوریه را دروپلا یکم یا روزنامه ده جه خود گرن دپرانیا روپلن روزنامه ده گوتارو بابت نویسکاران کو دوی هجماره ده جبش عربی گوتارن 28 نویسکاران هاتنا بلاف کرن چالاکی و بیرانین و نرینن سیاست مدار شروفکار و روشنبیرین کرد ین روژاوای کردستانه ین جور بجور درباره روشا سیاسی جواکی و روشنبیریان ها لروژاوای کردستانه جه خود گرن ده هجماره 156 بش کردی ده روزنامه کردستان کوجی 4 روپلان پیکتی دیکم روپلی ده گوتارک دبن سرناوی چما جوتکارن کردستان سوریه ناین قربو کرن والیکارین کومگری بو کور وچونه جه خودگره هروها گوتارن هفت نویسکارن کرد ین سیاسی جواکی گرنگ سرباری رو پلکه تایبت دابشکری جه چاندو هنره و هلبستی را جه خود رو پلندن ده دگرن روزنامه کردستان گلک مجارو بابتن گرنگ وجود آل خودگره روزنامه یک سیاسی روشنبیری و جواکی نیم مهانه جالیه راگاندنا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و تیبر هفکرن. لسر قداغا کرنا کار کردستان 24 جالی پیدل روژاوه کردستان از بری خو بدم برز عمر کوچری سروک سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه دم باش برز عمر شيخو سرچاوا برز عمر قرکرن تونکرن و قداغا کرنا کار روزنامه‌گری روژاوه کردستان
جالی پیده و بطایبت دوی دماداوی ده دزگاه کورسان 24 هاتا قدغه کرن هون چاوا شروع دکن. بله وقت قبل ما داري رابطة أذكر وبريجي أو برنامجي وعرض براستي يعني كاري عندنا رابطة كريستان كاري كي هري لوازة هري قلسة هري يعني تير لواز كريم بشكل كي قصد لاي بهدي ناقازي إيرو يعني واري راجعني انتعاش بذا بيج كذا اجبر يعني اود بينا انه تشكسي كار راجعني بك نميزيكي دائره ويبا فجافي خصمو نيارتي اللي تماشاتك اجبي اواي ام دين مثلا قالك ورابط اول سافرت جباستي قالك اني جرام بهابو واني عرض انه قال جهز تقريبا شاطحه انها كنت انه رمضان كردستان سوري هاتنا يعني بتشابكرن وهاتنا عبدنا بشتي سنورا وقالك جواجي كرن حبسي دا وقالك جواتري واش كنادن وكرن كري فبراسي يعني ام دبينين روج بروج جديلا وكا ادعاء بهديد بيجي ام ديمقراطيين جديلا يعني الريفكي وسنورا نهل في شهر رمضان ام دبينين روج بروج كاري رجمجريه رجابي كرساني قال كذا ودساجي وجي وشاركت يعني ام دبينين يعني رمضان كردستان سوريا وضعه هو مادي معنوي حتى بكر مرافقتك تشيكن بهم توقيع وختم مذاشير بين مقابل مثلا ام بين يعني باميرين رجيم سوري تين القامش لو حسيتي عبد ديريكي جرجيلكي بقرن بازادي بكاستشتكي شغل بيني نبت وصاني يعني اسايش تادي يعني حمايه واضح باشه بویه که یعنی وکن هذا رابطه مدى جهاتیه که افون نجارا یکیه يعني كردستان 24 یا هری داویه بریوه گلک روش و حالات چه بونه پیاده بویه که دخوازه چه پیامی بگینه و صدم چنه بویه کاری راده به يعني شيخ يعني ديارة يعني ام تزانين انه تشجي يعني ابرجين يعني استبداد حكومه فردي مثلا كارتين ياخذ بين بس او يكمل بس دنجي واحد وبدنابي واحد وبس رانجي واحد ابرجين وصاني كم نارتيا رجمجرير كان يعني ام شونا مثلا فهذه قريبه يعني بريبك رمضان ومجالبك وريب دوا ويعني مثلا دا يعني خاصه رجمجريه كرديه يعني خاصه قبائل كرديه شنال بير بكذا اركاري وابكي ام دي من كاريوات يعني من كاريوات ابجي بساني تي او كرن يعني تي فكرن نعما واتشيا دخوازن بس دنجي وهابي يعني يجي رمضان الرافاي كرنسان دنجي خبر بي بخوازي انه مخالفي وابشتغل وجهدا تخن حفسيدا وجهدا وابن بيشتينور وجهدا دستو نيجي مشكلين يعني رزقي وقدبك يعني انا مثلا اب بلكي طاقمي مثلا كل سنه تشار بلكي بيسو بينج خود كاتشيك انا مثلا كارد كانوا عائله دوبا انا مثلا ها بحمل مثلا هاي كوفر وشبك مثلا يعني كاتش فايده دا وقتي يرو اب دزگاه هيا كردي افضاء كردي يرو تگراندن وراستاندن باشه یکیتیا راگهاندنا آزاد کو ادعا دکه کو او دزگاه که سربخویه سدمین گرتنا یعنی قدغه کنا کار کورسان 24 راگهاند داخلانیه که دا گوت کو برنامه که کورسان 24 صفقاتی یعنی استهزاء و خبر نخوش به ج سرکرده که پکه که هاتیه گوتن او سدم بتنه دجی خوده کو دزگاه که او هم مزن لروجاوای کورسانی وکو کورسان 24 ورا گرتن و قدغه کرن بله فرصت دري جنبو كابشي خو يعني يرو امر رمضان يعني انها معقوله يعني الدزقها اعلام الحر يعني قلت هذا ازاد يعني عوله بان ما اخذ بخير بحساب فيتشر كيتك يعني عيبه ابتلوك بيعرف كرن جلاي في دزقها هي يا داد بجن ام رجعنا ازاد كازاد بون رجعنا هذا يرو بحساب برنامجات كيت بجي برنامج روجاب يعني ابتبرير واقد ما عندي ديانا خدا ابتبرير قلكي قلسبو وقلكي غلطبو يعني شنابي مؤسسه كي يزغحكي ما اظن وكذا ما سايا بين ام ازاد وامنتي كلي قلت له بريا خسرن في ويسبو في موضوع مش كنا بيجي في ويسبو بيجي شار قوتنين خوش
انه ام دبينين راوستاندنا كاري كردستان بتوچار تشتكي شاشه تشتكي غرات تشتكي خدمتها رغدنا كردي جواب كردستان هناك ام داخازكن يرو رغبريا خسر يعني دساني بقري دساني ابي دزغها ابي مؤسسه دساني كار خبكي شويكي ازادي بمشاكل وبتي بروبليم اما بشويه وابوتي بشكلها او اتهام الثروات سجن او دبيجن عالمي دبيجن خلكي ترى امجي ندوري في بريا خسرن امجي تشتا او بريا روا داي امجي بورانا يعني او بوتني والله انا شونا ما قلت ما دست بيش خيري كرنا ما خاصية ام بكار بن نزكابين نزبوني دخلنا نبنا دراساتي واداره كردستان الشرطه ابحمجي يعني ابحمجي ازلت فهمش كي نراسه والا از خشك زانم از ربابريا كردستان الشرطه خشك وانا كم برادر كاك محمد كريم رمضان قلقي هجا وقلقي سر بلندا از نباورم ومؤسسه بشواكي مهني حري بلند كاردكن فجويكي از ابدا باورناكم ابتشتا يعني مبررات يعني بيانا اتحاد العالم الحر داين حمين مراسم حمين مضبوط حمين شاسيت دهنا جبر اختي املا دزقها كردستان الشرق اختي هذا انه بيذكرن وبنحو فركربان او بيانات دهدر خصين ويدا نخصمان باش برز عمر يعني دفردا برسك جي اكتيارك هاندنا آزاد تكرن ده برنامهين ام بيجن راغاندنا پیاده ده هر دم صفقاتی به کسایتین پدکسی و انکسی تینا کرن او یکیتیا راگاندنا آزاد ادعا دکه کو سربخواه چما به تدبیران در حق بیجر و رجنموانین پیاده ده دما کو صفقاتی به کسایتین پدکسی و انکسی دکن چما به تدبیران لهمبری وان رانابن بل نبس يعني صفقاتي واستهزائي مثلا حتى قلت قيادين هذا يعني انا كسوار كان برعاتيه حتى او تماديا يعني راجعندنا كادي خاصه او تبنوار ونهي هذا رجاء انه اصفافي وتقريتي برموزي كرداي هاري بلدكن يعني ام كارن بيجن سمكاي ام كان بيجن ولو حكي يعني تقدر ازاد على خطاب ازاديتنا على محور يعني بيجني او جي كاسيتي دا كارد كان حمي كارمندن شكبري درازاتي وقبل فاداف شواكي برمي هاتنا تعين كرن جبيا وهي يعني وي تشبكن بس تشتاط يعني ما قرتنا نبس قرتنا كرسام شاربو قالت يعني دزغه هندو هاتن قرتنا كان كي رابطه خدا قالت كورت وكاتشك هاتن قرتن يعني ما نبيت انه ابي اتحاد الاعلام الحر انه اشقريا رمضان في وقت نهار بيانا خدا قلت يعني تم تاخذ بين كارمندن بكار هذا وموظفا قبالي حتى توظيفين قبالي اداره ذاتيه بي اوي وتشتكي وقت نهار يعني امكارن بيجن كاري روجنامه فاني وروجنامه قري لروجافاي كورسان د استي خو هري كيم دايا بلي بيغمان كارشي خو ام دبينين انه يعني خاصه او تطبيق كما ظنت كرن سر عندنا كردي وكردستاني مثلا قبادي مخوان مثلا المرتلك باكي كده بجني خبر بتوشات يعني وقتي او صياغتها واش خبري راه وقتي بحساب بيانما دراء الامام الحر بحسي انه بالفعل انه حملي وكمجموعات وكحملي بهذا بردينا يعني بيجي انه ريبابريا كردستان بتوشار طبعا كردستان بتوشار يا تابعي بارتي مقاتل كردستاني وام حميد جانب انه كردستان الشوار لا تابع حزب مقاتل كردستانيا ام زانين بارتي مقاتل كردستاني باش برز عمر فرصه من يعني ابو كردستان تي يعني انا فرصه من ضويه او كو داخويانيا كردستان بيشار كوبيك جوار جهاتبو وهروها الين زلهز يان ولاتن جهاني را تشوبو او الي وي كاربن تشبكن داكو كاري كردستان بيشار جارا كدن فقرين روجافاي كردستاني يعني ام وقت ازجهن يعني راجعندني التراسين ها كاردكن تراسي واقع كاردكن يعني امي كاردكن التر يعني اصلا نبضه براسي يعني بنما وا يعني قدرنا بسبب يعني بسوج امي حاول انه مخاطبه اجازه في كلام ريا يعني دزجهن نبضه عالميه جريداي كاري راجعندني انه امبيجن انه او سببها كردستان بشار هاتي قلتن سببك بالفعل وكا بان ما هاتي قلتن يا كردستان بشار
يعني قرتنكي سياسي بو وتم بر نبو حتى وصابكن يعني ام كارن ام دنجي ام في دنجي بي بان ما ام بيجي هن غاسي جهن دركي بلن اول مخاطبه فادركن دادساني جهبالي ما دوستي ما برادري ما اي كنت شوال بقن كاري خبكن او تاميرين هاكابكن الوليد دا لساني بكاري خرابن شواكي بروفيشنال برز عمر کوچری سروک سندیکای روزنامه‌وانی کردستان سووریا گلک سپاس بو بشداربونته 3 سال سر بن آوونا آلان کردی را در باز دبه کلگل برا و دایک خوا دریا ایجه ده بن آو بو وینایا وی وجدان جهان هجاند. آلان کردی لاشه فرشتهی بچوک یکو پیلن دریا او هاویت براوین ترکیه یاکو جیراویا بو پشتی کوچبر بوناوی جباجار کوبانه یروج آبای کردستانه. وینیا آلان بوی آوای دلهجین لبراوی جبو دمکا کرد هستن مروواهی لواند و وجدان جواکاناف دولتی هجاند. دریا جمرووان دلوان تربو کو لاشه آلان نکر شیوا ماسیکن ایجه وی بجلین وی جوان لتنشت آویدانی و به پیلین خواه جار جار لاشه وی دن خماند کو پیلاوا ویا بچوک جی هین دلنگین وی یه نازک دبو و بوی آوای کو دایکاوی وی جوینه یا گهشتن به اوروپا را اماده کربو لی مخابن آلان بوان جلان وینه یکدی گرد دی پیشوازیا مرنه ده. دی دوی ایلینا 2015 ده آلان کرکه تمنکیمی 3 سالی لگل مالباتا خواه یا کو جوی و برایوی غایبو باو دایکاوی تولی پیلا کوچبریه یادوی دمی درو دا بون و توی مترسی آرین دریایی و بن آبونا هجمارک مزنج گمی و بلمین کوچبران که هجمارا هری مزنج قربانیین وی ریکا کوچبریه ولاتیین سوریه بون ین جبر شر رویایی لسر دخوازا شابون بجیانک آرامتر لی مالباتا آلان کوبانه تولی وی آوای کوچبریانه یاسایی بون و بو اگر آجیان جدستداناوی و برا و دایکاوی و تنه باوی آلان ما بزندی تا خما مالباتا جدست دایی جبو تمن خوی مایی بخوا. پشتی تکچونا بلما کو مالباتا آلان تیده بو و هولین باوی وی یه نسرکفتی جبو حاجوتنا وی بلمه پشتی کو قاچاقچی او هشتم بتنه و بری کو بگهم گراوین یونانستانه بن آف بو و آلان جناف دسته باوی خوشمتی ناو آوا دریا و پشتره لتنش دریای جالیه پولیسکی دریایی یه براوین ترکیه هات دیتن. پشتی کو وی پولیسی وینه و گرته ویدیو یک جلاشه ویره تو مارکر کو اوینه بو سمبولا آزارین کوچبریه و او گرته ویدیو بو اگر آروندک بارانه لسرانسری جیهانه وینه یا کریزا سوریه اشکره کرد. آلانو براو دایکا خواه دی 4 حیوانهان ده جهمان ساله لباجار خواه دایک کوبانه بخاکی هاتن سپارتن. جنازه یا آلان جالیه بصدان ولاتین دوره به بهیداریه که خمگین هات بره و برن که آلان تمنوی کمی 3 سالان بو و برایوی تنه 5 سال کربون و دایکاوان ریحانه دی تمنه 28 سالان ده بو. آلان یک جب صدان زاروکان بو یم بون قربانی آرین کوچبریا نیاسایی و نمروواتی قاچاقچی آنکو بازرگانین مرووان. لیوینه یاوی یادل هجین کاری بو هستین مروواهی بلوینه و هلبستوان و هنرمندان او کرن مجارا هلبست و سترانین خواه. کرمنام گوت بچوکی برابو تشیرینه بردل دایکو بابو والا مگو بوی چونات جیهان همو بتشیار بو والا مگو لمر مالک شیل دار بو اره مگو چندی اشارت بیجم بسد دفترو بسد پرتوکالو خلاص نابه و آلان هروها بو مجارک مرووی جیهانی و پیکروی بقوما دریایان هاته درست کرن و جالیه شیوکارو وینا سازان بو مجارا تابلویان و لپیشنگاهان هات نمایش کرن. دبیر آنینا سیم ده یابن آبونا آلان متا آلان تیما کردی یا کل کنه ده دمینه و مرما مالباتا آلان بوکو خوبگ هیننوی پرتوکک لسر آلان برهف کری بناوه کره لسر براوه
و مەتا ئالان دبێژە کۆوێ دەست بە نیڤساندناوێ پرتوکێ کریە ji dema rûdanawê bûyerê û bin avbûna malbata birayê wê û mebesta wê belgekirina rastiyên wê karesatê bû. Alanê Kurdî ku rêkûbanê qurbaniya şerê welatên hevdij û birjewendiyên desthilatdaran, laşê biçûk kotenê masîkên îcê jî ji dilê wan nehat bişêwînin lê wî karîbû kirêtiya rûê demê eşkere bike û bi aramî xewa xwe ya şêrîn li ser qûma bendavekî berdewam bike û zimanê siruşta dayîk dibêje rakeve kurikê min li tenişta wijdanê cîhanê. Şêrîn Kîlo. بله تماشاوان هێژا bi vê awahiyan giştin dawiya bultana xwe dubara sernûçan bîrawe bînin. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê encûmenên xwecehî yên Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê civînek li darxist û mijarên rêxistinî gotûbêj kirin. Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya qedexekirina karê Kurdistan 24 ji aliyê PYD ve şermezar kir. Tirkiye dibêje eger Amerîka sozên xwe derbarê herêma aram bicih neyînin, ew ê planên xwe bicih bînin. Li bajarê Ezazê derdora Helebê teqîneke bihêz rûda û ziyanên canî û madî hatin tomarkirin. Şad û bextewar bin.